Okay, we're back with the second quarter of our program entitled Adda Kaming Karuba. Dito lang Apo, KPRP Pinoy Power Radio, 6:50 AM. Honolulu, Hawaii. And you're still with your Manong June Seriales. Ken Kanakaniyo, John Mark Pastor. And we are the four-decade duo. Siyempre, pagyamanan mo manin, decade sponsors, Apo, Alex Video Production featuring Blu-ray technology. Call Alex and Annie Bayudan at telephone number 808-284 1181. Ayan, medyo napartak sa Japan. Ang ibagak, 808-284-1181. And of course, to Maria Hernandez Braceros. And Dado and Angel Lamog. Ben and Ana Apuya. Siyempre, nagiti agkakapatagpay. Apo, nga familia ni Manang Emmy Ortega Anderson. We have Tito Mahal John Anderson and Janelle Megan Anderson. Dagitang orda po iti. Generous sponsors iti programa mi itatangal daw. Kahit malagip ko man, Apo, amuda pa yung atadagi iti taga Hawaii. Tata iti agkalantay, iti tambak. Kasi nga di ka di. Ada ka tatamtamba di jay. Ang kumot amuta, makitkitag mo di video ni Manang Emmy kat puro mo at farm la nga datay pagmula ti vegetables. Wandik amuno niya ti itsura ti taltalon di jay. Siguro ti assignment ni Manang Emmy kat ipadamag na kanyaming adamot ti rice field di jay. Wino rice paddies. Ito yung amenente yung kat taman mano apo ti bulmula tinatang ito lalo ti parte mi dito Isabela. Kaaduan nagat pagay lang apo ti mulmulami. Iso nga dagiti medyo nakalipatan no kasano iti agtalon, no kasano iti agpuros ti dumadum mga makhan iti bakbakir, dahiti man apo ti sonatang mayan nato para kada kayo. Intan neneng, jay katal talunan, intag kurus, dumdumamakan, adua kita ken masaramsam, ibagam no aniya, ti magustuam unay, sakto tumuli, tapno pilyekto, dagiti bunga, ken kay sagot ko, tangamin no sika, di pagpaayan na, kasaya atang puro sek para kenkan, kasaya atang puro sek para kenkan. I'm sure Apo malagip you iti kinobing you with that piece ta oray siya kat grade hanak pa sa gis eskwela iti kan kansyonen mi dayta and haan Apo nga na produce data when nohan nga na plaka nga na i-record data nga sonata kan kanta lang Apo ti bubing awang pa iti sapin na di data di on sapin mo ide ay ka nalabit kasta karot kat kahit may man nga padamag Apo nga may sakadagiti singles may maning kat single kat nairwaran Apo sa iTunes wan nabalin yun Apo nga gatangan kat tapno masuportaran da kami mat ngam ipangigmi kada kayo tap na awan ti effort ngam no kayo Apo tinapintas ti kalansing na daday original nga kung kunada damo basit ti recording studio mi dito Apo barrio mi nga approve iti TuneCore when kumpanya Apo nga mangkit-kita mo no kasunod ti kalidad ti recording ayan kada iti kat under the 4-decade Production Incorporated Apo iso nga ipangigmi kada kayo tapno may ayo kayo mat nga gumatang arod. Kanta iti watermark na tapno handa makopya. Kumana. Na duma-duma motor ti mabalin mo aluganan adda darumo adda tarangad adda batit adda damulag adda na buntog adda na partak adda kenkan namang pairiyag an-anwem ti TMX no kuktaram may kumuktarmet durausar pabara empay samtung masakayan an-anwem tay dakal abig bag matangan kan ngagkay kayang kaslama sepak pay dasalan sumalta kan dito'y bagik
Scooter lang ta nagbasit, lalaing empty ag kapet, idanon katinggat langit. Mapnek kalakit nga agsakay, tanumaplat ay kat bumbak payuray. Scooter nagseleng ken nagtibay. Scooter tar uray kala, agtiger-tiger gar uray batik, ay anyan anak tebker, intan nagpati war-war. Scooter tar uray kala, agtiger-tiger gar uray batik, ay anyan anak tebker, intan nagpati war-war. Ay naapo ka motor abot, ipagtutungtong kami dito, awantiya sa bali ang kayo mga sawan nga manoy kanyo, iti sa bali ang kayo papanan na, ay kata mabalin latakan, bato-bato sa langit apo, no scooter kayo, ay kahang kayo kung unga, at kansyon lang na ito, ay. An-anu yung TTMX nuko, taram may kumuktarnet, Durausar pabara empay samtu masakayan. An-anu empay dakal abig baik matangan kan ngakay kayang kaslama sepak pay dasalang. Sumaltakan dito'y bagik, scooter lang ta nagbasit, lalaing ang tiyag kapet, idanong katinggat langit. Mapnek kalakit nga agsakay, tanong maflat ay kat bumbak payuray. Scooter nagsileng ken nagtibay. Scooter tar uray kala, agtiger-tiger gar uray batik, ay anyan anak tebker, intan nagpati war-war. Scooter tar uray kala, agtiger-tiger gar uray batik, ay anyan anak tebker, intan nagpati war-war. Scooter tar uray kala, agtiger-tiger gar uray batik, ay anyan anak tebker, intan nagpati war-war. Scooter tar uray kala, agtiger-tiger gar uray batik, ay anyan anak tebker, intan nagpati war-war. Naitang aroda po, kahit no amirisin nyo, dagit ang klase ti motor, nalabit awan siguro dito di Hawaii na TMX nga kung ko na. Medyo dadakil apong motorbike tagi jay as well as rouser ma datay dadakil man ang basit ngem TMX ngem no big bike kada gitay kasano ti big bike kaya pala gitay 200cc CBR 600cc 800cc apo dadakil ko ni dagita nakkunada no dagita kano ti motor nga sakaya may kamaatangan ka nga agkay kayang iso nga scooter latan scooter kada ibabasi nga talaga dagita. Ngarod, may sabi apo nga sunata, iti sagot mi da kayo, kada kayo, dati kat kadaanan apo nga piyesa, nga magkakayat mi apo iti, kakayat mi nga ibalsi da ito, iso nga maawis ki ngarod nga tumadar, kada kita tugtugaw yo, kata bumalsi tayo. Naminsan narabiin, nasa lagjay bulan, nagregret tilinaaw, jay kamasetasan, barukong kud na tulubakan, pinilit mo aniluktan, gapula ang tapuntas mo, apagiin na palang, iun-una na nga aldaw, inkarin pa'y kariyak, amin tuwa bakbaro, di kantun makiin na yan, idikwan nakakitakan, natartaraking empty siyak, binaybayan na kun tenganay tidalan. Minsan narabiin, nasa lagjay bulan, nagregret tilinaaw, jay kamasetasan, barukong kung natulbakan, pinilit mo aniluktan, napula ang tapintas mo,
apagiin napalan di ununa nga aldaw inkarimpay kaniyak amin tuwa bagbaro di kanton makiin nayat idikwan nakakitakan natartaraking empty shack binaybayan na kun tengaray tidalan Dapat isunatan na Paul 1 as laga abulan nga insagot kada kayo dagiti napapadag nga sponsors tayo kas kumakada Tito Mahal John Anderson, Janelle Megan Anderson and of course our producer Manang Emmy Ortega Anderson. Nga rod agsubli apo ti 4 kedua with our program at da kamin karuba kalpasan apo ti sumagmamano nga kanito palagip.